Nobu district ya Mbara irimo hari za districts eziri gukora jombi bwegese mu ihanga amashomera menja ga government mu district ezi gari mu mbera mbi munonga agamo mu district ezi tugakarebaga siminti agandi n'obudongo kandi oteriho no kugirangwa gamwe amabati garache kujukaho jija embere igarumu timbera n'undi munonga okugira ngo nari yamutindo munonga unkana bwo tigara ku munonga aminji munonga ngetagwa rehabilitation ningashi okunuzwa in terms of buildings ningashi ombezimbe mberezi niyegemesereze abebembezi okutandika kuvugana w'abazeire n'ekigenderwa cyo kubashomesa omuga gwabo amashomeraga okurigira hari Didas Tabaro orumukuru w'entebe ya katano aba district ezi abazeire bakanagirira government omuga gwabo zaretera amashomero gasisikara okushomesa kw'abazeire ni program y'intandikire kandi y'inkwenda gukora mpaka mu mashomero gona aga government hamwe naga private kwenda kushomesa abantu bakamanya engine yo kutwara umwana mu ishomero. Government yabane ikora imyuga yayo iri kubasupportinga iri kushashura abashomesa iri kubashashura iri kubaletera capitation grants barebwe nabo nk'abazire nka foundation bodies ninga nka community baye mobilizinga kurebwa ngo bahunduza ebizimbi ebiruhe kwetaga kunduzwa kwezi kw'ikumi umwaka gw'2023 government ya rwagati ikahandikira government z'ebyanga zono mu ihanga ibaraha eri kushabura karra rw'amashomero ga government harengo rwa primary agaruka munonga n'ekigenderwa cyo kohereza sente zo kugahunduza iki district ya Mbara yakozere ku nkataine kirahinditsereho umwaka gw'ebyesente ogwere ebyobwegese mu district egi bikatunga miliyoni 300 ukunduza amashomero 12 kandi umwaka ogu batungire miliyoni 365 konka nazo ninke wazigeragereza no kw'amashomero garikusha atungire obusente bucenka miliyoni 300 esturukuza kukozesa okurenovate agamashomero agarukubi. Is that money enough? It is not, because wareba 300 no cyo kurenta gabi 10 kugira ngo at least tukakwata amashomero mingi okukiro kwata gurigira hari umukuru w'ebyobwegese mu district egi sente zibari kutunga nibazibaganisa mu mashomero kurebeka ngo gona gabugwa ko kagakirikubi still tuzikumara ahabo kuba ushanga nk'ishomero ndenda miliyoni nka 10 kandi hatuhereza miliyoni 10 so ushanga ngo haciruho ubucweka mwenda ubwasigara butagizire ki butakwasurwo konka nabwo ni insima government ahabwa umujinyo gwero kutera iyo bikiri yaho Rogers Katwesije uri kansara wo muri Kagwancene muri Kashare mu district niyemwe nagira ngo government tekozire kiri kumara hanshongeje bakukutayo mu mashomero gandi agumugombo reje wakanka kitongore urebe mbera y'amashomero y'ishomero urebe itabonye mbera y'ibizimbe mu mashomero ga government mu district egi terazibire mashomero mu district egi kukoraje umbigezo by'icyamushanju ibyo mwako gwire ishomero rya Cyamatambare primary school rukushanga umugombora ya Rubindi ndiryo ryasingiri ihanga ryona abebembezi nibatekateka ngwe mbera yaheza kuterera amashomero gono mu district egi ngayija kukisage abeji aba Sky TV agenshonga ndimate nebi